Hola, it's your girl Kezete Risky. So hano ni muri Rwanda Rio Estate aho tubafitiye amazu meza cyane atandukanye. Uyu munsi rero twasuye inzu ya hano Gacuriro, nta handi ushaka gusanga ibyiza nk'ibi ngibi uretse muri Rwanda Rio Estate. Iyi nzu rero igizwe n'ibyumba 5, dushe 5, bariko zitandukanye, salo ebyiri, cuisine ebyiri, rooftop. Oh my god, parking y'imodoka enye. Rwanda Rio Estate on the best. So rero mureke tubereke inzu zacu zimeze gute cyangwa inzu y'ahanga Gacuriro twasuye uyu munsi imeze gute.